nibyo. Padi urakoze cyane kuduha update. Ubwo ngubwo natwe tugomba kwemera roho mutagatifu natwe, kuko natwe nk'uko twari tubivuze mu kanya ubukristo bwarakendereye. Padi nk'uko rero nari nabikubwiye, kuri iyi mihanda nyine hari kuvuga ibintu byinshi cyane bijyanye n'ubuzima bwa papa, kuba nyine atagifite ubuzima, n'abantu bakagenda bamuvugaho ibintu byinshi, abashaka gutwika n'abavuga ugerageza kuvuga ibiri byo. Rero nagutumiye nk'umuntu ubizi, w'umusaseridoti ubizi kandi ubifite mu nshingano ze, kugira ngo utubwire ku buzima bwa papa, ku mateka ye, kuko hari abari kujya mu kanya, hari naho mbonye bavuga ngo kera ngo yari bouncer mu kabari. Hari ahantu ngo hari yari bouncer. imbamutsa ni iki? Bouncer ni ba bantu bya bisore birinda umutekano mu tubari binini. Ngo kera ngo atari Imana, ndabibonye ahantu kuri ndabibonye ahantu mpita numirwa. ikinyarwanda cyarakuze rwose ntacyo narinkuyemo. Bouncer nuko rero, donc ubu uratubwira nyine ku mateka ye ko ariko abantu barasebya, burya tujye tuvuga n'amakuru tunamenye naho tuyashakira. Niba ari ibiki byose sinzi kurisubiramo. Yari kuba byo gute ryari ku myaka 21 baramubaze igihaha? Muzi ko yarwaye indwara ikomeye afite imyaka 21, ndavuga Papa Francisco, ariko ntabwo ari iryo ni izina ry'ubupapa. Yitwaga George Bergoglio, Mari Bergoglio, ndaza kurivuga mu kanya we mvuga amateka. Ubwo ku myaka 21 ko bamubaze igihaha bagakataho igice ndetse kinini, ku buryo aravuga ko yari afite igihaha kimwe ariko byari bibiri, ariko ikindi kimwe rwose baragishyizeho kandi gaheha kacyunganira. Ubwo iyo mirimo imeze gutyo yari kuyikora gute? Komeza kandi iyo reka twikomere twere guta igihe mu mazimwe. yego. Noneho rero hari n'abavuga ko yari umuyezuwiti. Ubwo umuyezuwiti hari imwe n'abavuga ngo abayezuwiti, ngo hirya y'abayezuwiti ngo hari abarogationiste, ngo hari abadiyoseze. Ubwo rero abantu benshi bibaza se muri kiliziya naho habamwe amashyaka, ubwo yenda akaba ari nk'ishyaka ryari riri ku butegetsi ry'abayezuwiti, yenda hakaba yenda hari irindi muzashyiraho cyangwa muzakomereza muri iryo. Iki kiganiro ni akasamutwe k'umugani wabo bazinga ijambo ngo kasamutwe. Mbere yuko mvuga umuryango yari arimo, Papa Francisco Nyagasani amwireka iteka, aruhukire mu mahoro. Imana yamuduhaye nka papa yari George Mario Bergoglio, aravuga Bergoglio ariko ubundi ni Bergoglio. Yavutse tariki 17 ukwa 12 muri 1936. Numva ko ari kera, mu mukambwe w'imyaka 88. Iyo agera mu kwa 12 yari kuzuza 89, hafi 90. Avukira mu murwa mukuru wa Argentine muri Amerika y'Amajyepfo, umurwa mukuru witwa Buenos Aires mu Gisipanyoro, bivuze mu Gisipanyoro, ariko ubundi bamwe bavuga Buenos Aires. Akavuka ku babyeyi b'Abataliyani, ari mama we na papa we ni Abataliyani, ariko babaye bimukira bajya gutura muri icyo gihugu cya Argentine muri Amerika y'Amajyepfo, kuko papa we witwaga Mario Joseph yakoraga akora imihanda ya gari ya moshi. Yari nka bariya b'abenjeniyeri bazi gukora imihanda ya za gari ya moshi. Mama we akaba ari mu bantu bazi gusukura, gutaka nk'amazu, za dekorasiyo, ibintu nk'ibyo. Ariko ari famiye y'abakristo. Mushiki we waracyahumeka, aracyariho. Yaje kugira vocation, umuhamagaro wo kw'Imana, ariko yaranigaga muri kaminuza. Buriya yize afite titre technique muri chimie. Muri chimie wewe wow, niyo mpamvu kuvuga ku bintu bya climate change na environment. Arabizi cyane, afite titre rwose ikomeye muri chimie, ku buryo yageze no mu seminari, akomeza no kwiga chimie kuko yayikundaga. Ajya mu seminari mu 1958. Nyuma yinjira mu muryango w'abayezuwiti. Warumbaje ati iyo miryango
ubundi ivuka ite? Ubwo reka nsimbuke gatoya njye ku ruhande. Imiryango y'abihayimana ni myinshi bitewe n'uko roho mutagatifu abishaka n'igikenewe muri kiliziya. Mm. Mu ivanjiri ya Yohani umutwe wa 21 haranditse ngo ibyo Yezu yakoze ni byinshi, ariko mbyanditse hano n'ibitabo ntibyakwira kuri iyi si. Ni Mm. Yohani wabyanditse. Hari n'ahandi avuga ati Yezu ati ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyumva. Roho nyir'ukuri uwo naza azagenda binjiza mu kuri kose buhoro buhoro buhoro. Bivuze Mm. ngo roho mutagatifu agenda aha kiliziya icyo ikeneye bitewe n'igikenewe. Urugero, kumva hari nk'umuryango w'abihayimana, hari yagiye ivuka mu ntambara ya kabiri y'isi yose ije gutabara abarokotse intambara ya kabiri y'isi yose n'abagizweho ingaruka nayo. Urumva uwo Mm. muryango uba uzigiye. Mm. Bivuze iki? Ntabwo imiryango y'abihayimana ari amashyaka, kuko ntihangana, ntiryana, ntiyenda isimburana ngo umwe uveho undi ujyeho, ahubwo Mm. yose ikorera mu bumwe, mu mucyo, kandi imurikiwe n'ivanjiri ya Kristo, kuko niyo ibereyeho ivanjiri ya Kristo. Bara rero Emipro n'abandi badukurikiye, Yezu Kristo tuvuga yarazutse, ni muzima, turi mu gihe cya Pasika, kandi uwazutse nk'uyu munsi twumvise Yezu abwira Mariya Madarena ati ntushake kungumana. Mariya Mm. Madarena yaragiye kumusumira ngo amuhobere rwose amugumane, ati yo wazutse, ati mbeho, ati Imana ishimwe cyane. Yezu ati ntushake kungumana ya Mariya Madarena, ntibishoboka. Bivuze ngo Yezu Kristo twemera wazutse, twakurikiye, dukurikira, twamamaza, ntabwo namuhobera wese wese njyewe n'ubugufi bwanjye ngo mugumane. Mm. Nguko uko imiryango y'abihayimana ivuga. Hari Mm. abavuga bati twebwe turimo kureba Yezu uri Getsimani usenga, abira ibyuya by'amaraso, adafite akanya ko kujya ikana hirya no hino, mbese ari mu mashiraniro arimo gusenga, ku buryo nta bindi ni ugusenga mu bihe bya nyuma agiye guhangana n'urupfu. Mm. Abo ngabo bakavuga bati twebwe tuzahobera Yezu wazutse, ariko tumuhobere mu gace k'Igetsimana asenga, adafite umwanya wo kujya mu by'isi no kumva iby'isi. Mm. Ubwo ukumva havutse nk'umuryango w'Abaklarisi, ni urugero. Mm. Havutse nk'umuryango w'Abavizitandine bisunga Yezu, bakurikira Yezu uri i Getsemani usenga, mbese ari aho atari mu rusaku rw'isi. Mm. Ukumva hari abandi bavutse bisunga Yezu, bakurikira Yezu uri hejuru y'umusozi arimo kwigisha ati hahirwa abatera amahoro, hahirwa abasonzeye ubutungane, mu kanya bakamubona kwa nyirabukwe Simoni Petero arimo kumuramburaho ibiganza, mu kanya bakamubona he. Abo ni abadiyoseze, twebwe abapadiri ba diyoseze. Eh. Dukurikira Yezu uri mu mpinga y'imisozi yigisha, mu kanya mukamubona mu bukwe bw'ikana, mu kanya ukamubona mu barwayi, mu kanya ukambona mu misa kuri aritari, mu kanya ukambona ndimo kureba ikiraro cy'inka uko wenda kizubakwa, mu kanya ugasanga ndimo kubumba amatafari kugira ngo twubake shapeli. Mm. Mbese Yezu Kristo uri mu bantu kugira ngo abamurikire, ariko kandi akora ugushaka kw'Imana. Hari Mm. abandi bagira gutya bati mureke abana bato bansange. Muribuka Yezu abivuga, agahobera abana akabaha umugisha, urwo rubyiruko bareke baze bampobere bankoreho, mwibahinda. Mm. Ukumva havutse nk'umuryango w'Abasaleziyani uvuga uti twe tuzakurikira Yezu ariko uri kumwe n'urubyiruko. Muribuka Mutagatifu Yohani Bosco. Mm. Imiryango ni myinshi, ni myinshi. Hari Yezu uri kumwe n'abafarizayi b'ibihangange mu mategeko, abigisha amategeko barimo mbese guhirimburana amategeko, ngo haranditswe gutya, handitswe gutya, ingingo ku ngingo, mbese ibihangange byahuye birimo gushyiraho ingingo z'abantu bize. Mm. Ukumva havutse Abadominikani. Wenda buriya nabyo Abadominikani bisobanura ubundi buryo. ubwo bariga nyine bamukurikira muri iyo angere Eh, yo guhangana n'abanyafarizayi. Ntabwo ari uguhangana byo guhangana, ni imvugo ndimo gukoresha kugira ngo twumve Mm. Ndi kubyumva. abadukurikiye uburyo imiryango y'abihayimana ivuka n'uburyo ikenewe. Ukumva Mm. nk'Abadominikani aramenya Igifaransa, Icyongereza n'indimi zinyuranye wenda kuruta abandi twebwe, ku buryo aramenya ibijyanye na za politiki, ibijyanye na za fizike na za shimi. Hari uburyo biga cyane kugira ngo
begere ibyo bihangange abategetsi n'abandi. Noneho ugasanga wenda ngewe nibereye padiri wungirije mu cyaro, aho ndamanuka mu Kigage, ndamanuka mu Musururu, ndamanuka mu Bushera, ndamanuka hehe, hose hose ugasanga ari abakene, ari abakize, ari abaciriritse, ari abagufi, ari abarebare, hose hose ukahambona. Abo ni abapadiri b'abadiyoseze. Ibyo byose ntabwo ngiye gusobanurira buri muryango ndimo kugenda ntanga urugero rumwe rumwe. Roho Mutagatifu avutse umuryango w'abihaye Imana kubera impamvu, kandi ukaba uje gusubiza ikibazo n'inyota yari ihari, byose pour le bien de l'Église, ku byiza, ku neza ya Kiliziya. Papa rero Francisco we yari umupapa w'umujesuite, yinjiye mu muryango w'abajesuite nk'uko nabivugaga, yiga teoloji mu gihugu na filozofiya mu gihugu cya Chili, muri Chili, yiga no mu gihugu cye cya Argentine, aza guhabwa ubupadiri sacerdoti mu kwa 12 muri 69, ndetse aza kuba umukuru wa novisiya y'abajesuite, aza kuba recteur muri Argentine, yaje no kuba muri Espagne, ndetse yaje kuba provincial, umukuru w'abajesuite muri 73 n'79 mu gihugu cye cya Argentine, aho byari bikomeye bayoborwa n'igitugu cya gisirikare icyo gihe. Nyuma rero yaje kuba umwepiskopi wungirije wa diyoseze ya Buenos Aires muri 92, 98 aba archevêque, umwepiskopi mukuru w'iyo diyoseze ya Buenos Aires muri Argentine. Ari umwepiskopi bavuga ko yari umuntu wegera abantu, ndetse akaba yatega za train, imodoka za rusange, ukajya gusura abakene, agafata agahagwa agakapu, akabashyira ukarisitiya, kandi ari archevêque, ari umwepiskopi mukuru. Papa Yohani Pawulo wa kabiri niwe wamugize karidinali muri 2001. Ubu rero tuzakumva inkuru nziza ko atorewe kuba papa, umusimbura, ako kantu mu kwitondere, umusimbura wa Petero, kuko Petero niwe papa wa mbere. Papa Francisco yatowe nk'umusimbura wa Petero, umuzungura wa Petero, tariki 13 ukwezi kwa gatatu muri 2013, akurikiye Papa Benedicto wa 16. Ni umuzungura wa Petero, umusimbura wa Petero, uwicaye ku ntebe ya Petero, ariko akaba akurikiye Papa Benedicto wa 16, hari muri 2013. Murumva ko yari amaze imyaka 12 ku ntebe ya Petero, irengaho hafi amezi 2 gutyo. Niwe udushya rero nuko niwe papa wa mbere wo muri Amerika y'Amajyepfo, niwe papa wa mbere w'umuyezuiti, ko navugaga imiryango y'abihaye Imana, niwe papa wa mbere wafashe izina rya Francisco kugira ngo yibuke ubuzima bwa Francisco wasize, wabayeho mu bukene, aharanira amahoro, kandi abungabunga ibiremwa, ibidukikije. Padi, urakoze kutubwira ku mateka. Mbere yuko nkubaza ikindi kibazo, hari aho nasomye, ntabwo hambwiye ko ashobora kuba ari papa wa 266. Ni papa wa 266 we. Yego. Kandi mu rutonde rw'abapapa uhereye kuri Petero wa 266. Noneho 266 harimo umubare bajya bakunda kuvuga uri muri Bibiliya 666, ndetse hari n'ibiganiro nagiye mbona byinshi. Ubwo no kugira tujijura abantu, ubabwire niba ari byo cyangwa atari byo. Bavuga ko ubundi ari we papa wa nyuma, ko kubera ko afite uriya mubare 666, ngo nyuma ye nta wundi mupapa uzabaho, isi igomba guhita irangira. Ku ma YouTube atandukanye hariho, ariko ibyo bintu bisanzwe binavuga ngo 6, nyine hari umubare ubamo hariya muri Bibiliya 666, nyine mu byahishuwe ko igihe nyine isi izayoborwa n'ufite uwo mubare, donc azaba ari we wa nyuma, ubundi isi ihita irangira, irimbuka. Ubu se mwakagira Imana, nta muntu ufite telefone iherwa na 666 kuri iyi si ya rurema.
ubu niwe wa nyuma arangije isi. Ibyo ni ntabwo twajya dusubiza ibibazo bwose abantu bakubitaho bigera, cyangwa Eh, se isi iheze iravuze ati ntawe uzi umunsi n'isaha igihe isi mm, izashirira. mm, Ikindi, none se ubwo haba hategerejwe iki ko yitabye Imana kuri uyu wa mbere kuri tariki 21 z'ukwa kane? Hategerejwe iki kugira ngo iyo si irangire? Hategerejwe ko bamushyingura se bibone kurangira? Ibyo ni ukwivugira. Ni nka ba bandi bavuga bati papa ni igisimba ni igikoko, uko asura ibihugu se ejo ko yasuye Kongo, abepiskopi bacu ntibagiye kumwakira, ntibahura nawe se? None se mm. abakristo ntibahura nawe? Abaperezida bacu se ntibahura nawe? Bahura n'igikoko se? Ibyo ni abavuga. Umuntu ushaka wese gupfobya no gusebya agira Mm, gutya akaba yavuga ati abantu ba kanaka ni udusimba, abameze gutya bafite imirizo, ugapfa kuvuga gutyo gusa. mm, Ariko ntabwo bibuza ukora ubutumwa bwo kubukora. Ntabwo umuntu yasubiza ubuntu bwose budashyitse. Oya, dukomeze. mm. Padiri, Ntabwo kuvuga ngo niwe papa wa nyuma, maze abakaridino benshi bari mu nzira bagira ngo bagende azashyingurwe, ahubwo wenda n'itariki irazwi yo kumushyingurira wenda twanayivuga.